Sanibonani, igama lami ngu-Amathulo. Sizokwenza i-figuring out all angles for a congruent triangle example. Manje-ke lana sinale triangle lena enkulu. Phakathi kwayo sinama-triangle bese sinikezwe lo mniningwano lona ulana. Umniningwano wethu uthi u-triangle u-BCD okungulona BCD u-congruent ku-triangle BCA ngule triangle lena bese-ke aphinde futhi abe congruent ku-triangle ECD u-ECD iyona le triangle lena. Njengoba nginikezwe lo mniningwano engifuna ukukwenza ukuthola yonke i-angle ekulo mdwebo lona. Yini ukulinganiswa kwayo? Ngifuna ukwazi ukuthi yini ukulinganiswa kwayo. Asibone ukuthi singenze njani. Lana asiqale ngomniningwano esinikezwe wona lana. Lo mniningwano lena siyazi ukuthi u-triangle BCD u-congruent ku-triangle BCA, no? Umniningwano wethu lona esinikezwe wona ukuthi le triangle lena i-congruent kule triangle lena. Bese-ke manje-ke ama-corresponding side nama-corresponding angles nawo azoba congruent ngokubuka indlela ebhalwe ngayo u-vertex wethu lana. I-vertex yethu kulo mboniso lana kule triangle lena izoba ngu B, i-vertex ka-BCD. Nayi i-vertex lana BCD i-corresponda ne-vertex le vertex leyana izo-corresponda ne-vertex ka-BCA okuyilena sibone nayi-ke eka-BCA iyona lena le angle, phinde futhi i-corresponda ne-vertex ka-ECD nayi-ke i-vertex ka-ECD. Bese-ke wonke lama angles lawa a-congruent bese siphinde sazi lana ukuthi le C angle lena ka-BCD siphinde sazi ukuthi le C angle ka-BCD okuyiyona lena single angle C angle lena ka-BCD i-congruent nayo i-congruent kule angle lena ka-BCA, iphinde futhi ibe congruent ku-triangle lena ka-ECD. Manje-ke okuyilena ibe congruent kulena. Manje-ke lana njengoba sesinawo lama congruent angles lawo sesibonile ama-angle wethu amathathu azoba congruent. Mhlampe nayo indlela yokuthola amanani walana, kodwa-ke asiqhubeke. Okugcina sine-vertex lana u-D, sine-vertex yethu u-D nalana. U-D lana le angle lena i-corresponda lo D lona le angle lena izo-corresponda nale angle le sidwebe izo-corresponda nale angle lena, iphinde futhi i-corresponde naleya angle lena, iphinde futhi i-corresponde naleya angle leya. Manje sinalama congruence, manje singenza nezinto ezithize ngawo. Okokuqala lana u-angle BCA ne no-angle BCD no-angle DCE wonke a-congruent. Wonke a-congruent uma uwahlanganisa enza noma afinyelela ku-180 degrees. Njengoba a-adjacent enza i-straight angle, njengoba a-adjacent uma lana kungaba ngo-x ke nalana abathathu nabo bazoba nokulinganiswa okufanayo bese benza u-180 degrees. Ngakho-ke kuzoba ngu-60 degrees, kube ngu-60 degrees, kube ngu-60 degrees. Njengoba bangu-60 degrees uma bahlanganisa bonke bazokunikeza u-180 degrees bobathathu bazofinyelela ku-180 degrees futhi abo-60 degrees ngoba bayalingana. Angithi lama angle lawa ayalingana. Bese-ke uma siya laphayana ku-D nakhona indlela yokuba nama-angle afanayo lana ukuthi sibe no-90 ngapha nangapha sibe no-90. Kokubini loku u-90 ohlanganiswe no-90 uzokunikeza u-180 degrees ne. Manje-ke sinale magenta lena lana-ke
nalana singathi u-90 degrees bese ke lana u-90 ohlanganiswe no-60 lana ukunikeza u-90 ohlanganiswe no-60 phinde futhi ehlanganiswe nale angle leyana esifunayo kumele kunikeze u-180 bese ke lana u-90 ohlanganiswe no-60 kunikeza u-150 ngakho ke nalana kusho ukuthi u-30 degrees bese ke kanye nalena izoba ngu-30 degrees lo makhelwane izoba ngu-30 degrees bese ke ogcina senzile besithe sizokwenza sithole wonke ama-angles angithi sisho kanjalo sizothola wonke ama-angles siphinde sicabange ngalama-angles lawa angaphandle angaphandle man kodwa lawa a-combined lawa ahlanganisiwe ama-angle u-angle ABE le angle lena yonke ingu-60 degrees njengoba sengibhalile lapha lana bese lena ingu-90 degrees lena ingu-30 degrees ilona manje lama-angle amancane anokulinganiswa okufanayo nama-side afanayo sikwazi lokhu ngoba a-congruent uma uwahlanganisa enza le triangle lena enkulu engu-ABE enza le triangle lena enkulu engu-ABE ayikho congruent kucacile le triangle lena ngoba yona inkulu ukulinganiswa kwayo kuhlukile nobude bakhona buhlukile kunaloku kwalama triangle lawa esiwatholile ngaphakathi. Masiphinde futhi sibonane.